he Central Act Amendment Siam State Act Siam helai MPSC na autonomous body ni in thua in siam thatai ni kha tin ti that lawang in ti that du lo chan in chapau ti na ni me in ti dik lo ka admit ve se ula Hello don't lie me te mamole che Trumpui gel sa zor na bulkol sa ulay parking che maya aizol optical swan itan doran hong thare kung samthum pangalay experience lo na ito niya Termit frame chale moy tak tu than tur oma sunglass sangkang polarized lengin kan na niya lens de shang power omlote mitin vota na cha blue block day and night baka contact lens le solution lengin an nebok Call Charlie sangkang tak mangin termit an siam thaya an kut nu moy na chate mai niya Laida le chang zandar sai le chan ve thlengin doctor na chut sila in rin ni bika phe chan ni lengin miten tir thenia o ron bel chiang la ron leng lut ve ta se aizol optical Trumpuya kalong ha ring chenia o Vainia helai muna MZP ho ngari picketing a current tel ve chan kha concern no le lo nga MZP ho hian tun tum chu nge kan ti until boy pu ni su hi ho te senior MZP ho wina MPSC nor ne hi adikatia je chu tuna kan boy ne ho do me nia nikum May June ve la tanga le tungkum January ka ra khan one time registration OTR an tia khan mitam takin document upload thailaw nei ni chimam je chu michina kha kan sai no le lo nga a first document akhat HSLC mark sheet and certificate ni tani mark sheet chun upload thai me certificate kha alo link ko lo thai to chi ni chu wangin kha an han meta angai ti ho kan load vek nu kan submit an tian submit a okay tiang ma problem hom lo tat me ni asen kamo warning kom lo wa chu wang okay tia chuan chumi ti okay le zol tur chuanin written exam po ka an tile tani chuan written exam akhat attend page chuan ping ati thaw kan ta chuan ngai ni MPSC kharin interview turang kom ne to po dong ta don ve to ni chu khami dong kha an en le kharin marksheet also marksheet is submit a matric certificate is submit lo ti wang kha an phalo le tani chuan ati ta ka chuanin kan ke pon mimal takin ka ju kalpui ve na sa mani ho zilai ho ta aspirant ho no ko ve chen wang khan ta jung ka juk soi pi ni an thia thiam tho ko thia thiam ho tho ko chu khata khan an nala ka khan an na advertisement nuwa an ron da kha jung kan pom to lo ti mi ni chuan ke jung ka soi chu mi ani smart le ya a then chuanin okay ti na chang an thia marksheet le nge ni ka certificate kha an lo la ko pa an upload me a maro chu mitin kha chon thiam talo ni amaro chu kalo sei vera chu nga tinge atira tang khan written exam in phalsa chu ho chu written exam kha phal lo talo lo sela chuan interview ka an be sei lo me dona chu na chu written an thing ve kan ti thabe me ma interview khan thing lai ta si lo ni chu lai tak te chu kan ngai to pin na chuan hi chu MPSC alo ni ta ke tia an system friendly lo lu tuk mo an ngari an online kami ngari an apps kan do me kami friendly lo kha an tuar chen khatani chen ka chuan an tanna chuan an ni po mitam takin puhiat an upload thia train upload thelo ta kha chu tani wasi ka tanna chu upload thelo ho ko vai ho an ni lo wa state po ni min ni lo wa kan thalai te ngoi ni metric po pass ve thap mizoram khole tuini voter po ni ve thap tani ta chu an marksheet po nei khapa kha written a lo ti tha chuan written exam lo phal to si chuan interview a khan original certificate karang keng ro chu kan lo enang chu mi sap chung kan ting ti me om khania maro chu OTR hisap in kan tin ta wase OTR a khan ki an certificate ka an upload du lo ni lovin an upload thelo te kha document thing khatom ta ni chu wa he ta hi chuan MPSC han claim in phadoi ve de hlak sela in ham siklu tu lo sela MPSC din changber hi chu thalai te na song te bijong sarkar moya group B group C officer gazette officer ho kha merit base lak do turani tani atak ta chuan MPSC hi tun phana train kan lo khato hei sangas go si go phateng nam to min chen ne me maning ka hrelawa an fair boka
ทุนตรงเราที่ชวนนี่อันที่ส่วนเวลิวเลยว่าออนไลน์ซิสเต็มค่ะมามีค่ะเฟรนลี่แล้วจังการตกลงวางบ่อยไม่กันเนี่ยช่วงก็ไงตัวเห็น MPSC เขาตัวเห็นยังไงตัวจังสันนี่ตะกลมเลยตีเสละเฮ้แต่รีเทนอันติดเราจะอินเทอร์วิวตัวมันก็โดนช่วงแล้วว่ารีเทนอันติดเฮ้แต่ด็อกิเมนต์ OTR เราอัปโหลดฟลูค่ะอันไปเลยทิ้งชวนก็เสียงคันมิเช่นขจูขลายเวลานี่กุมเมย์จูนเวลาจังกุมินจันวารีการอัปโหลดมั้งเราอัปโหลดคิมเราเนี่ย exam เตปอ written เตปอปฐมผลิตเป็นมันตัวเต็นนี่จู่ๆมันเนี่ยก็กลายเป็นเมล่าก็บ่อยปีป้าแค่สาเพจวนอภิชโปแล้วเนี่ยผู้เรียนอดังเตปอก็ขึ้นเวชก็ริง written ได้เนี่ยเราคิดเลยตาสัตว์ตัวน้องบุคคลอัน reject เลยโดนทีเนี่ยอันนี้เพจกุมสมทุมเล็บประเทศเรายังไงดิอากุมินได้ตัวเราเล็กๆตัวนี้จู่ว่าอัตราจวน MPSC เขาไม่ดีแล้วนี่เรื่องว่าจู่ว่าอันสติกเราลำพังหันสติกพวกหันเฟรนลี่ตัวนี้ก็เท่านี้จู่ว่าเฮ้แต่อันนู้นลำมายังไงดิedit ดูค่อยสะอาดอัปโหลดตัวเขาไปก็จะจู่วินตัวนี้ตัวนั้นอันตันดานะจน MPSC ขันเฮ้แต่ application notice อันเสียมาขมี period ตาอันนั้น submit บ้าเขาจะกัน consider ไทยแล้ววันนี้ consider เขาเองปุ๋ยนะเขาอันเทียมเราตัวเขา applicant นี่เราวินกัน system online system เชื่อถูกจบขันเนี่ยที่ขันนี่จู่ๆวินัยกันเราเนี่ยมาเราจู่ให้เกษตรขัน ZPM ลูกคุ้มruling party ลูกคุ้มเนี่ยก็รองกันละก็ใส่ดูจู่ MPSC autonomous body เนี่ยจู่ที่เอาสมตะกติเทจุนี่แล้วว่าอามาเราจู่กันสรการเห็น MPSC ตามเห็นกันสิไลท์ MZP ที่เขาเต็นะนี่ที่น่ะ official อันดานะอันที่ควรไอเห็นไงตัวนั้นในวัดเสละกัน chief minister department จังตัว DPNR จังตัวนี่บอกว่าทิลที่วัดดันจู่มันนี่เราจู่นี่อันที่ของไอ้ครับโดนก็เสียงนั้นตุยลักที่เตะเงี้ยนี่กงเสียมที่ไอปนกันสิไลท์อันฟิวเจอร์ที่เชื่อขันลมตักตะวันชวนวันนี้ MPSC น่าอัลลักเขาเตะนักกินเราก็คุมสอนเวลากันฟิชาร์เขาเป็นหมดตักเจ้าตัวตัวนี้ตานี่จู่ว่ากงเชียที่เตะเลยเงี้ยนี่ทิลดังเขาไอปนกันเฉลยเต็มบ้าควงไอตัวเฟร์ตะกัน transparent ตะกันกับชาวบ้านอัดถูกกันที่จู่อินบุลาพวกกันเสียเงินเลยดูนี่อ่ะสิ่งนั้นก็เสียตัวสาวนักตกลงวางให้ฉันเป็นกันเสียเลยอ่ะทุกคนตกลงว่าลูกเนี่ย MPSC องค์เสียกันที่เขาเลยเขาเลยส่งเด็กที่เนี่ยautonomous body ขนาดเดียวว่า MPSC ที่อันนี้ป่วยกันแค่เสียแล้ววะดูนะเฮีย ZPM นี่นี่ตา ZPM สกัดรอนเต็มนาตานี่อันเต็มงดไทยยังไงฮีผมจะจู่ MPSC appointment เรื่อยๆฮีสกัดนั่นที่เขาจุเนี่ยมาเราจะฟังสนะอาทิตย์ตัวนี้ที่เราตัวนี้เขาอันนี้เราตัวเรานี่จู่ว่ามันมาดีเล็กคนตัดสินตัวมิโซรัมมีเลสซาโซวินอัน exam ตัวนี้ที่เขาอมนี่จน domicile certificate กันที่ตัวนั้นจวนนี้ resident certificate ที่นี่ก็เสียข้างเขาไอ้เราวันนี้ตัวนั้น MPSC น่าเบอร์เนี่ยหลังจู่สกัดน่ะ post work อันนี้มั้ง promotion ตัวนั้นมั้งเองมั้ง regulation ตัวนั้นมั้งที่เรื่อยๆเขาอันนั้นเสียมา MPSC เนี่ยนะเล่low la ro khayan ti ta ni chu MPSC ka chu sarkar ina va influence lo turang ai ni amaro chu tu na yan kan sai du chu ZPM lo kang pon ni lovin ani na ta ka chuan sarkar atanga lo la vek tho ni chu wangin MPSC kha kan foi tu te big te kan chief minister DPNR chang tu hian adu chuan a thut puyanga ngoi to plemin in pha him ve de lekila zirlai ti dik lo tem po ma sala tu nang in kal vila kandam le namtan public interest zong azau zong interest kan ti thenan ati thei tho MPSC hian angai tu na pon atak ta MPSC foi tu de chu kan siam pon mu lom a ko fo bolom mo a ko pu siam mani pon ni la ai chu kan ti thei lo an ting ma thei big lo tu na hian MPSC ma tang point soi sel ne lo kai fu thina tu na ron lang chuak chawnia ya mi hring ta chu soi sel bo kanom lawa ma ro chu tu ni su bi ka hi OTR chungchang ka ani de ber mai atin neune wala om boka tu na hian MPSC le MZP ta hi in re mahar sa viewing em irin danin mania ka se pui ve to mo MPSC chairman le secretary ta po control of exam ta po ko se pui thowa anni pon kan se tak tak khachuanin MPSC ngata na din nge thalai ta na thok lau la tur ni ta ni chuan tu na han kalong sei chu an OTR kha document chen khat kha
lo tel lo po ni sela MPSC lama tang khan phone nei veka lian ke ma tuang pui I document lo a fel fam kim lo ba hei lo lenga ti sela boi mi lo turania anti du lo ba mi kanin dei lo chuti khaten tia tuna point ka so chu ani le atir khan OTR en khan OTR a fel lo khanga ti exam ni exam tir written exam kha taram block ma lula chun an fianga ani mo an tianga aron ti chasup sum me don lo mo ma sa chu ni zan pon MPSC aron turon chu khan I document akim lo chuan a fel lo chuan eng level a po kan reject thei ki kha aron sele ta dikrang ma se kha kan thalai te kha heta interview level a kan reject tur kan ti don mi kha mi le sa mi staff te po kan in dei lo ni pon contract te pon khami lo chak tur ko te chu om thei renga an la serious lo ve bo ni ka te ni chu wangin ain la ba bu lu tu ko mo ku wangin kan ram le nam tan na an thon na kan khre tangai salai ta tan na jong affair tak le merit be sab pe turang ai ni tari nain thile lo chi kang rang riu maya emi chungchang lo boi pu sat to ni ga ringa pi ve chu wang ni tu ni su bi ga he chuan in MZP karon support na chan nia politics sang zong zuklak wak chi pon ni lo mela political party te hian tam tak chuan opposition party khui poran yang MZP ti te po mani amaro chuan ni lo je te po hi ron lang chuak chau zela an ni lo tin hey MZP ho ai ma hen ka boi pui to ni ma se MZP ho ne la an MZP ron bo khan abo ro ka len ta ke pe chu ngoi ru bu ne ka so hi ngai sa kham ro in ti sual hi ti dike ro chunin boi rei lo ni me MZP ten rin ro chuan boi thap lo ni o ka ti ni chu ba boi ni MPSC hatia khar ngai te hi aza tha MZP hian ani rashim shim in demand nei hian tu ma bang turin an nor lo bang turin nor lo amaro chu OTR siam thalo ko OTR siam that khan ni tamai atro chulai a chuan ania hetiang a thlengka soimanga hian an sual vai em wang de lo in tha da wang ti ni ta om ta ni MPSC adikang em kabulan soidang chu in khada chu kan suk se thei lo nga staff kan in dei lo an tia heta en tur kha ngoi bi pon lo UPSC upon tivek thea mo UPSC upon tivek thea helaya mi sang ni khadil tura ti thelo kho om jiom lo an du chuan MPSC ko autonomous body ni angin MPSC khan manpower kan manin contract system pon pe thelo mun du tak tak chuan chu wain anin la an easy ve de bokon ni kate ani chuan staff in dei lo ni chuan na la ka mong mai tura kan nga ya hei bak hi chu kan ti thelo ju pending ring ai ti mai turan ne rengina khami kha intil efficient vedel cycle tum si khan pil le si lo lai kha aboi kha pa ni tin khan ka soi zu ka MPSC hi affair apoi mo em chan chu Nagaland te Manipur te chuan an public service commission ko tangin na mu to ta ni meritan tinga ma se nuai som sunga thangin an na tura zir khan poisa impact thelo chuan na mu thelo ni chu kini chu tiang om ve lo ba chu vai MPSC khan sum le pai mungin engma har sanan sem lo wa chu vai federal la tu nai ro chuan kan buen tak te chu ego an tiamo hebi chapo vena I am quite somebody kan ni ve boka enge chairman kan ni ve boka secretary kan ni ve boka tina de hin nei ning ka hia chu vai kan fia tur chu sokan na to eng angalal po ni la kan ti tur chu public interest mi puite thalai de ta na athat na tur kha kan boi pui tur na adik khop mai ni tu na hi chuan MPSC ate po adik lo chu tianga mi chairman tele member a po dik lo o man ti hran lo a jian OTR ka siam that khan ni maya am je chu OTR kan soinu lenga sin mi taman ni lo tro mi taman ni lo wa zani khat ba kan ni lawang ni kum May June vela tanga kumin January inkara OTR fill up document fill up kimlo pal ho kha kimlo la khan sol wang la ni lawa an online system kha anoi wang ni ta ni antina UPSC chuanin kepok pasayangin boithum ka interview ve to ni online na khate OTR an ti khan duzan za dak da the kobin space siamni chu la chuanin lenglo omlo ta ni chu mo chu kan ring me a chu vai tu na hian ka chei chu khata alo dinglo pal omani chuan tathiam an mani zo khan a diklo pale tin duat takin kan zirlai aspirant hote ka an thing se tu zo ko mission khadin ti thea nga tinge puhria thami dan ti thelo te o an khu an changkang lo ni ve me BM o MM on pass nu ko in online ka jei la tu kan ngai thiang lo
ช่วงเกนี้ตัวพอ B.Tech Mining LLB กันเนี่ยข่อยลำปังออนไลน์กันทีมจงเลยเนี่ยเทียมมันช่วงขลายชาวขันกับหมู่ด้านชวนกันสุรการเห็นกันจิไลเต็งข่อยชาค่ะฮิลรูปยืนนี่เราเฮ้ตอนนี้กุมภาพันธ์จูนจังหวะตุนกุมJanuary cara OTR document fellow how ka nge kha edit request anda to how to written exam anti thatchuan interview ko lo phalang kan mang lawang ti se zo de Hilar salu tuk chu ni le. ni nang chu ko sei chu kan ting anti du lo ko ti lam chu MPSC hen eng tunge enge ni en fiata MPSC CCM ani le MPSC Mizoram Sarkar na thalai tena fair de nan lak theina na siam lo mun atak taka chon state danga he te phei chon hetiang service combined service example poi I'm public service commission ni loin private farm lo mun titir de ya private farm khan changkang do khan ti MPSC nan ti an changkang do ti thailo ni chon private farm to poi pe beng police te po tuna police kan sarkar latro changkang do constable role nothing a changkang kan ti private farm in roi de lam third party MPSC an moli tu kan lak do na kam thalo ni chun MPSC khan pali pangal lek omsela tro pali pangal lek om ve ni sela chuan exam conduct la TV la private farm titir ve dei la Jharkhand lampang Buaina po khan private farm blacklist to la kan ni wang khan blacklist to kha kan chen pa we kyong a keng te khan lo ti ve sa wa kha Buaina ni chu wangin MPSC kha anin dei lo ni chuan MPSC kha trang tain siamila tuna heta anha zong anha overload allo da tamlu tu chu anti the don lo chuan sarkar na ta tal lo ira tak tak a chung ka senga democracy a chuan state sarkar chun minister le MLA te ni lo sarkar na tok ta lo ni ani le private farm khan mi zo te si hen roi turon om vengin khatiang khopa thiam chunam coloring lawa ani lo panan thok theya tuna po police hon lakhan constable lakhan vairam farm la ni ka chuan fair kan du ni chuan an zo lo ni chuan okay zo lo de ti sela group a chau MBS le MCS so la me sela MFNS ka ti vela sela bak jong kha chu engel MPSC combined examination chau ti vel lo sela ai dei lo chuan mo kan sarkar in paisa nei lawa staff lak dal turan ni lo ni chuan farm dang kha rui sela chuan ka thuna kan boi ni chapo na ego problem mi kom zo in patim zo kan du lo bang chuan ka appeal chu kan sarkar kan how to the chief minister big takin le MPSC how to the khongain in ti thei khum lo bang kan nimina helai ani ne ka an tu te kha palo enam kan ni tringin ka mi tu ta ki ka tap chuak hian si tuna ka sei la pen ka ni ko ta ta mo chu wan khang ho kha tia nor chuak ve ngai tu khan ni MPSC kan din an no mi kan sarkar na song MPSC ni electric department e PWD department re an ma ni lal khot nan kan din lo mi puite ta na ham thada tura ta nam kan din an lo mi le alo le mai hello okay ma'am Chinghanin OTR one time registration chungchang khanen ham stick thu kha isoya am sik ve a chuanin advertisement apo hana chuaka an ham stick na point model chu disqualification chungchang any stage any level ye khan disqualification kha an kalpui theni amai ro chu kha advertisement a thau khan mandatory document kha an ziak lang bokani chu thil ni dan tur anga chuan an portal tu na 2.0 hian kha eligibility ya an tarlan document mandatory document an tarlan akha an portal thara hian one time registration a hian in om tu ni om tak a slot pakhat chau a slot pakhat a khanin document pakhat chau upload theiten en ni chung si khan a om ta ni chulaya chuanin OTR an mani system thiam lo chu ni ta phota an upload lo phota tin ada sa thu danga lo da ta ila chulaya chuanin disqualification kalpui le phanan amang tur khop chuan helai an system thiam lo le an system ti dik lo pia lama instruction pakhat ma mumal taka pek om box si lo hi antinan reject tu na reject written exam atling thap to reject an ni chan tu instruction mumal pek om box si lo hi tu na hen MPSC reject phana nan mangmiau sia hei hi disqualification kalpui khop nan chuanin an digbi ke mi ti la khan angma imal ngai da chu logic deu ka sei du chu mo undisqualified don chuan ngating exam tir
chu an chan na le chuan pu hriat khalai vel en dik tur khan staff kan nei lo an ti o in nei lo chun ti vak lo la tro man po bangin ti lo la tin dule staff kha contract in mo thiam deuh computer thiam deuh rei turan tama tro en mani regular employee pakhat officer in en selan me an serious tok lo ani an that che ni ka te ni an la thu tak lo ani le tuna hianin Mizoram mi pui in hial theina tak pakhat a oma I comment tam tak ate po social media kan lo huwa chulai a chuanin tuna online portal 2.0 hi nikum sanghi som hi panga jun tha changa kalpui khan nia jun atanga tun kum January in kara po hianin form fill up tam tak a oma chumi nuwa chuanin MZP te thanem ngai na le nangma ngei po kha chinai ron soi to a OTR thuam chaka ngai na tam tak point te MPSC a selection in lo pe cheu to a chu tenge mo chen po ti ni to bokani mu thein tun mai ro chu tun thani kha chau kha ni ta chu malam zong a na deal tu te kha ni form lo fill up to sia tu na tla hau hi an la tale an tale ngal top don ti na kha ni mai tale exam lo tam tak hi chulai a chuanin equality china kan han soyang khanin khalai kha an drop le top ni lo khanin chulai a chu MPSC lampang hianin an du chuanin eng stage a po an recommend an lo nei to po an revisit theya helai hi revisit an dik lo na hi inform sela revisit sela chu kan thatui chu ni atira an mani chairman le secretary kam mulai po ko se chu khalaya OTR changkang lo kha pom jeu me ro tin an huwa advertisement zone nuwa edit request rong kal ho ani to chon an website on vek to chon soft copy kha pom bokulan ni me lo ko tia khata order kan chhuat to order khan am to min king len lenga chen ti tunge khinga ta khan tro tuna hian antina kan right chu I pakharin alo shet fulawa alo unload harsa anu fair shele unload ta ni chumi chu lo ve khata o samdewa unload khan inge amu sakina to tro chu wangin mizo thwa khan o samdewa unload load le upload le harsa dewa nuwa upload ka nge danglam tu khati ni chu wangin tu na kan boina chu heta atira khan an lo check vek man lo wa written an lo pen ni to si chuan mo chu da chuan basic enge atira in check ve ka te ni atira ha enge check ve an check chu basic document an tia kum birth certificate qualification development me the resident certificate name development matric certificate le mark sheet ka chu apoi mo lo me the mo ro chu khang kha in exam tir khan ani le khang kha heta alo thing ve lo ti thave interview in ko ni chon an original document kha insist me ula tro kan du bera chu mizo di aniem mizoram ko le tu niem a qualified em a kumina pak em ti ne chu ai poi mo sok chu written at time ti zok khania a poi mo ber written at time ti kha enga mangai lovin heta mark sheet aku enge SSLC certificate enge jia pian kuma jia ka pam binga jia ka chu song chu division first half past the ringo dunia heta mark sheet nei khap to chon akum support na birth certificate dang aloni le inge ta khan metric certificate anei lo wanga inge reject na to chan metric certificate chon inge jia adigem apa aming apen na kho metric first half pass ni inge roll number chu zani ti ring khani kha adanga ombek thowa chu wa ta kha chuanin ain lulin kha pate ni chu ani le tuna hianin point pani vel che ka zo to don pelo ta ta chuanin MPSC chairman lo ni tala revisit kha MPSC na thil interpretation ani emo an local pui dik lo ha chon revisit theya recommend a pek to po asu theya ati tha the ni ta chuanin tuna zero lai tena aspirant tena har sana anto OTR chungchang a hian eng tiang in ei kalpu yang I revisit anga isiam sanga I grant ange chu ngai to mani pon kan hil na ni ta ni ka pu mi sha thiam ro India constitution po amendment siam central act po amendment siam state act po siam helai MPSC na autonomous body ni in thuai in siam tha thai ni kha tin ti that lovanga in ti that du lo chon in chapol ti na ni me in ti dik lo ka admit ve se ula a system ka lo noi ve dewa ka hi kan ti dik lo ni ron submile ro khai kan ti boy lo wang chu kha disqualification om lo wang ti sel kan lom pek don lom kha khai nge harai men
ex aspirant kan written a thing veka interview an call ba an chianga a certificate amlo an tia na interview ngale an na do na sin atunga interview turai ngai lai khan a thiente an veng te ke tp te an branch we me de khan long pi ven chung tra pi ve to lo pro chu he di lai theo chan mak HSLC certificate amlo HSLC certificate chinge paming piankum school division adang om vek adi ko mai khami chungchang pe ka chon valid list san langa sia ha changten exam written exam pe turin tuna tlasa angin aron pheya in semia si lo khan written ten han pe ya interview tura kau ang kau ka dar ka hi khan nuwa ko le lo la antia khang anin bua se na thakha chunga in bua se na le e an sum sen zong zong kha an khongai tla khop mai ya chu wangi ka se chu MPSC chapolo miro se mishing an ti solve ni me tin information technology kan la sang bang lo ti ka ta ani ta ke an tui bera ka inti thei inti la in lak autonomy in lak ngari independent view ni lo kan thlai de tan in ting e kan ti theyang fair de bin o congress ruling lo ve ngai to lo win unwritten exam hisapin o ti ni written na mak mu kholom koi mo bere interview tu in adigam apa block president ni ZPMM ti ka poi mo lo chu wangin amak bera khana thachung nge interview wa khan kan mak vela interview thei dan tur kan ngai to pui tur zok ani lo ba me a tom nan ka pu thil pakhat le cha ni tuna hianin mi pui te hi min bis guide ve thei thawa WhatsApp te Facebook te comment chen khata te po chutiang ang hoi lek po su tam khop maya MPSC lampang thu chuaka khan edit request a thaya lo man te adik cha amai ro chu nikuma application lo form lo fill up to te po khan ni tuna hianin OTR a hianin edit request in an siam thavek to a amai ro chu nikuma form an fill up wang ani kuma form an lo fill up to awang ha ni are dok to wangin ta don thau ti na angkha alo ni ta mai ro chu tuna edit request a theivek to lom engin tlang san tu ti hian mi pui tam tak hian in ngai dan an ne ya chu mani kan se ta ni edit request in phala an ron submit le to chu inform le silo chu nge edit request tan tu na chu ta chon in last date of application kha MPSC nan pom si chuan nikum September tha a ni nadil na chuak kha chu nikum September tha kha last date ni ta se tu na yang pon siam tha se om ji om lo ti na ni me chu ko se chu ka client ka boy pi te mela ka client te mela client che pon lo boy pi sa te chu phe chu pali exam pa khada aran chok khan ti tharap kha ka personal interview tu ren ko ba angai le lo ron ti pathum khoron chok lenga ting tu rangai tai la angai le lo hir sin ni don ting e khapa khan te enge aswal na chu metric certificate upload lo wang khan ting lo par ngamo enge metric certificate chu enge rang ka chak engthil lunge ni metric certificate a i pen kuma zia ka khoi school tanga pass ke zia ka first division second division te zia ka chu zong chu ni tro chu wangin kan MPSC hin kan aspirant hu tlan puan tum lovani ka te ni chu lo in ti thei khum lul to su khai ka te ni chu ZPM sarkar ka 5G kan ni ve 5G kan ni pechun MPSC hian kan sarkar ka te hing chame me ani la tom nan tak pakhat okay sir hun line ni ho pe lo tuna hianin mania MPSC MZP chana aron kha media te pogalo mo hi sei ta karon ne ya MZP in achang le ve le ya chula ya chuanin MPSC khanin za tuna boina to khi za zela claim te an ni percent claim te an ni aron ti an thuje ga khan chuan MZP khan za zela te in asang viawang aron ti ya te khin na pakhat aron da chu veti doctor lak chungchang khan MAHNVS ta khanin mi zale pathum mo ji mi zale pakhat khan form an fill up a mi somsari le pali in exam kha written exam an pe ya adoba mi pali lak tura khan mi pali che written tu khan an tling ta mi somsari kha document an ti ta ni chulai chu a percent ha sang view thei ni percent ala don chuan chulai ya chuanin anni khanin tla anni kha anin shelo renga MZP tu so ang khan an tla anni document na tla anni anin shia chana kha chu MPSC an zu zo chau kha ni ta tuna hianin mi zaruk bor ve lan no mang khan an soya thet yang boina nei hi boina nei in semia lo tam takia om theangem achan chu interview tu chia hi
MPSC ลำปังอิน manual อินcheck สินเสียจะมีบักเฮลายะเราตระเวที่ชาวบ้านเราเขาจะเองที่กงไม่เสียดานอมเราว่าไอ้ริงเฮลา MPSC อ่ะเต้นโซเต้นนี่เราชวนจุฬาจูมีสังตั้มตะที่ด็อกิเมนต์หลายอย่างนี่เทียงเอ็มที่ไล่ท่านังมาเป็นมันไม่ได้ผมไม่เชื่อชั่วโมงจะดูเรื่องกระทรวงบ่กันใส่ดูแลตักจูอินเดียเรามา president rule กันเทียนี่ president rule จริงๆนี่ที่ when the state machinery cannot run as per the provision of the established law นี่ผมไม่เชื่อตัวเที่ยวมันนะครับมอลชัวมาไม่ใช่เราปงตัวเที่ยวมาตัวที่ข้าอัฐตู้หูชงง่ายๆ state อ่ะหูชโลจนข้า state แต่ข้า president rule ปนปบเถอะอาทิตย์แรกแม้เราปงเสที่งอจีนี่เรา MZP ข้ามีสวมนักปงปฐุมนักปงข้า MPSC ข้าเราติดส่วนเสละ percentage สเต็มเที่ยววันอ่ะปัจจุเที่ยงเรา citizen ประคัดอ่ะ fundamental right ข้า equal opportunity ข้าอ่ะderive จน MPSC ข้าอะไรเข้าใจไหมทุกวัน MPSC ข้าคอยเจ็ดเทเราอันนี้เราคอยเจ็ดเทเนี่ยตัวนับอันกัลันจักเจละตัวจนมันนี่พอฟิล์มถึงกันเตียจุดนี้จนกัลันให้โคตรไหนตัวที่เทนมลูกว่าให้โคตรมา MPSC ข้าฟังก์ชันเทเลยคิงเซลโดนสิน MPSC กันมันมองได้ชัดเองอินทิเทตัวเลยอินละบอสเลยตัวนี้กันเสียมเรา MPSC กันทลายแต่สเตทปอนนั่นนะจงเราแต่ทลายเวลาหมดตานะเสียมเรามันนี่ตัวจูบางมีอันเพียงที่เวลไม่ค่า excuse อมเทเราถึงพอนี่เสละกันดูตกตกตั้งตัวกันใส่ตามดูทุกส่วนนี้confuse ไม่พลังอินตรงกันเล็กกันเรามาโดยตัวนักกันใส่นักชันที่กันใส่โลกันว่ามาขันกันติดตัวมาราจูเฮ้ยอดีตเราดูกันติดแล้วกันดูฟังนี่ก็เราไม่ตัวก็ที่มีคุยลำฟังปน MZP ขปงตรงด้วยมึงตัวนี้เรา student ช่วยตัวนี้ student นี่แค่เราไม่ปนไปน้อมเราการทำเล่นทำตาทั้งกายรับทาง MPSC MZP และ MPSC ก็ติดก็ใส่ดุนจูเราไหม